إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iman tunan na ika 10 agupitu sisagiang kaiya ulan-ulan Ramadan kepakaya aya bulan berkatan sagiang kaiya Ramadan nanna 10 agutelugawi antara 10 agudugawi di ipakapira nanna papuguda seratan managiang kaiya ulan-ulan Ramadan data numisakat sa ayat atau itanurun nana kagigi iya giyang kutua kia pakataling markatanu agiyang kaiya ulan-ulan apiakam barakat wallah yang kaya gawi iman to seminar tanu na Antuni nibanan na ginso kalalayaman tanong seminar tanong ko uman alungan na salasa di tanuron makapamagpada di tanuron di makatutuna ayabu di tanong di mitutuna nagyang kutuwa di tanong kapanaguntaman sa kapkadairi si kuandang mga sabut tanong giyang kutuwa kapkumanisi ko paratiatan ko Allah nagugiyang kutuwa di itan kapangunutan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ani isabab isa di itan siya sisinagutaan na giyang kaya betaditan di itan kapagintaw si isagiang kaya dunia na aya sampurna iyan nagyang kaya kapapadal tanusang kaya ulan-ulan Ramadan madakal ko mga pagaritan lagi duba aya kagagdamayran na aya mala iyarga uli nama aya mala ibadas si iku Ramadan nagyang kuto paganero lagi do begitu magagdatan aya panarimairan na aya kala ibadas Ramadan na sisagiang kuto paganero aya karina sagiuti panarimairan na ingira apagane su Ramadan na magbitum-bita masjid mapenuh-penuh na masjid na sisagiang kuto akapenuh-penuh yan na uman mibulu gagiang kutua masa uman misagagiang kutua uras na kalabatan semanga tao saya maanan yan na ibarat yan na ipunan su Ramadan na jika pa kagungit si iko mga sa apaka tanto madakala su Disembayang tanto na madakala na bilangin nga sa piragaway ka kialabatan ito nabilang nga din uman din na pembilangan ka kapkelubatan din sa taman sa amay ko ay alambaon na 10 gawi amuri sisagiang kaya Ramadan na ay buwa kalamba nagyang kutua original na di manambayan nagyang kutua ay buwa kapwa kang mayroon pa man kira paganay si ko Ramadan na may posiran din may adasiran din laboro nakagiya susabot na ay panatindagiran na diran penguasaan lagi yang kaya Ramadan. So sabad na aya panatindigiran na aya budiran di penguasaan na pira gawi. 2 gawi, 3 gawi. Na natiruang kakiran inu kari di penguasa
Ayaw ini api yang muasa nak kana 2 gawe 3 gawe. Na 3 na sarbu kika na kya putano na pitra. Ayaw mana na bayaran din di tripping yang kaya agama. Bayaran pun ini pangapaka petang kaya tipitra. Ayaw mana niyan na kana bodi pangapaka petang. Yang kaya pitra na ayaw mana kini subum saya wallah. Na isuti ku mga puasa tanu ako sa mga lawas tanu. O pamakuan na miyang blola. Si ko mga puasa tanu ako sa mga amal tanu. Miya kalabat si ko kaya pagamal tanu sa giyang kaya ulan-ulan Ramadan nagyuti pa katapak nun. Gyutwi ayam na niya na pa kasapangan na si sagyang kutwa miyang blola tanu karibatan. Si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. So ayat patutar katan wa mga Muslim na giyang kutwa panaguntaman tanong na kanaba pakarunot takabad na pagkabagwi. Gina ni patutar katan. Kapag pagisagagiyang kutwa masa na pagkabagwan agiyang kutwa panaguntaman tanong kanaba pakarunot. Kagiyang kaya maranaw na ayat panaguntaman yan na gina so tigo mga lokostan wa panaguntaman kapanuriyo ko. Ibarat yan na o kapapandayan na nakaturiyo ka niya, nagyang kutuan niya ni pandayan na gumaganak ka. Giyutwi istay, lagi ang kaya sabad. Ayam na niya napaganay mo. May lingay gila paganay naman na naman namar. Amay kami bulog, na miyadagi ang kutuan panamarian. Na giyutwi sabab, ayam na niyan ayam patut terkatano na oman misgagyang kutwa masa na kaumanan so panamar na kaumanan so panaguntaman kapkawi at terkatano batay laboron si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan oman mikir benas itan pupakarani sagyang kutwa kalayan ibadas ayam na niyan nakapku mani sagyang kutwa balas yan na tiyo pa man na piyanaguntaman ang tanu agyang kutwa puunan yan nadita no panaguntamanan agyang kutwa kapusan yan. Nagiti sabab ko anta no agyang kaya kang galabak amranaw. Agin ang sutigiran baun din namin itamba na daw namin itambalala. Upaman na asara ka din yan ikapuna nagyang kutwa galabak yan na din yan pagimasanin. Nalagi dagyang kaya kapamuasa. Ipuson sa talugawi, nauriyan ng talugawi na miyo ka. Natiruang ino karya na muka, natiginan na kiasar bumiya ka pusa kurun sa kapitanong na pitra. Si imam ko katirawi, si buko paganay. Ayam ananian na paganay naman namar, di kada sa apa paganay. Napira gawin na si ipket tagu sa ikadwa kasap. Napirap man gawin na ikatalo kasap. Ikapat gawin na ikapat kasap. Ika ni magawin na ayam na niya na lasta sap. Ika na magawin na miya da si matatag sa liw. Ginan ayam na niya na betad agyan kaeditan o kapagintaw sang kain niya. Sama na yan, napira gawin man to, talugawi, na kila o tatano si eko sa pulugawi amuri sa agyan kaya ulan-ulan Ramadan. Agyanan ipianaguntamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. So kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira Ramadan so 20 gaw iya pagani ko Ramadan na aya ulaw-ulaw Rasulullah napakasisa ugnian so kapamatiya sa Quran, kapamuasa, kapanambayan ko tanat-tanaw kagagawi gusto ka pa katulog. Na igira kun amyaw ma so sa pulugaw iya muri si iku Ramadan nada ka pakatulog. Ayam anan yan na pala yan yan untuk penamaran ande manai mau sarian ko ikasusuatu Allah di manambayang di mamatiya sa Quran di tedentadem si iku Allah na nagyanan ida patarkatan igira lagi daya ayam anan yan na miya kasik nagyan kaya sa pulugaw iya pa muri sagyan kaya ulan-ulan Ramadan na ayam patut terkatanu na makauman tanu sa panaguntaman pagkaumanan tanu agyang kutwa
ayam maknanya na panagun tamantanu ka antanu maku agiang kutua balas ayam maknanya na imbalas wallahu mga barapuasa diang kutua pitur Nabi sallallahu alaihi wasallam tigiyana man sama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadin sa tao apa muasa niyan sa Ramadan sa paratihan niyan ko Allah nag-arapian ko balas apa kapunsi ko Allah na April una giyang kutua miyaw na amiyan busa niyan na ayakang balasisan wallah kiprilaan san wallah na pasad utaw agyang kay Ramadan kana ba amay ka asar buka kayap tanong na pitra ayakang balasisan wallah na amay ka mapasad yan suwaya maanan yan na Ramadan mapasad yan agyang kaya ayam maanan yan na panaguntaman yan si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan kana ba padagyang kutua ayam buwa piyamuasaan yan na talugawi ayam buwa piyanambayangan yan na piragawi kana ba na nampad ayay niya mituturo ini naginan sa mga tao ini masadiran sa mga amaliran si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Ikadua, na kanabasan mapadagyang kutua mga tao ayaw buwadinan kapanaguntaman na Ramadan. Ayan na mga tao lagi dito. Ibarat yan ay gira Ramadan na may lengkad na jikida sa masjid. Di malimawa ka to. Di mamuasa. Di manadika. Na anda ni kay puso Ramadan na miya pasad mamuso amalian. Madakala lagi danan. Nantunay ka tiru wallah. Ay ka tiru wallah na tigina. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Si isa surat Ibrahim. Udi ko kiribat si isa muri. Ayat si surat Ibrahim. Na ay ka tiru wallah na tigina. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simba ang kasukad na nakasataman sa makaumar kasukapatay. Taman sa ayam na niya nakapakaumar ka, wan tunay ni ba nakapatay, napasimba ang kadinasukad na naka. Kana ba ayat taman na iyan na miya pasag tu Ramadan na ini masad ka mamusuamal ka? Ano ba gitu? Sa din sa tao ida dayo niyan, agyang kutwa amalian, si ikutan dayo umurian na giyo tuwi tao, amya naguntaman. Giyo tuwi tao abara simba si ikwallah. Giyo tuwi tao at ituwa uripan wallah subhanahu wa ta'ala. Nasapman sa tao, ayaw mo panamarian na gira Ramadan, na may puso Ramadan, na guminak, may terminal, na giyo kaya apo pinaguntamanan yan. Karena aba aya adin yan isuasuatan na su Allah, kagiyo to na tao aya din yan isuasuatan na su Ramadan. Su Ramadan ipasimbaan yan. Ayaw bu kapkat usin yan ako sambayangin na Ramadan. Ayaw bu kapkat unan yan si iko waktu nagyang kaiya makapantag sang kaiya mga kalbihan ang kaiya muri asa pulugawi sang kaiya ulan-ulan na Ramadan. So sa pulugawi ya muri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na sa mga kalbihan yan udi nagyang kutua kibibida iyan kusala korun ang mga gawi nagyutim bagan tanu sausayan si sagyang kaiya mapunto kauras tanu uba kalu-kalu na ayam anan yan na kawiyatan tanurun aginawa tanu na makapanagumtaman tanurun na masakala tanurun sa mga ginawa tanu na kasanggayan tanu sa oras. Diyang kaiya ayam anan yan na sa pulugawi amuri si sagyang kaiya ulan-ulan Ramadan na papanuun na iwalla amapya na gumanga balas amadakal na gumanga kalbihan lumalangkap agyang kutwa kapapanutulon o Quran gusto kapapanutulon o hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tanto amadakal giyang kutwa di rin nakapanutula sa iko mga hadis o Rasulullah na giyang kutwa kaya panutulon sa iko Quran pada kapakala Nabi yang kaya sa pulugawi ya muri si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu bil amal fiha akthar min ghairiha. Ayaw ko na maanan yan
Nasukon su Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira amiyaraot miniraot si iku 10 gawi amuri si iku Ramadan na tanturun adi manamar sagiyang kutwa kapu penamarianun na kalalawanian udina subra sagiyang kutwa panaguntamanian si iku sala kaurun abang gawi pamana tanto kuna pananaguntamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kanan amuri asap pulugo isi sagyang kanan yang kaya ulan-ulan Ramadan. Ayamnya panutul Syekh Sahih Muslim, amya panutul Aisyah radhiyallahu taala anha natijan manai. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Ayakuna ma'naniyan nasukon su Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipupenaguntamanian si sagyang kaya 10 gawi ya muri ku Ramadan so kana ba niyan ipupenaguntamanan ako sala kaurun ayam ananian na yang kutokon kapupenaguntaman Nabi sallallahu alaihi wasallam si ku 10 gawi amuri si ku Ramadan na kana ubanian pupenaguntamanan si ku sala kaurun amang gawi. Naginan iisa kapakala lebih yang kaya 10 gawi ya ketalinguma amuri si sagian kaya ulan-ulan Ramadan. Isa amya panutulu Aisyah kaya alwin yan si Sahih Muslim Agus Bukhari na ayakatru Aisyah radhiyallahu ta'ala anha natiyan manay kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. So su Nabi sallallahu alaihi wasallam na andin ikasakam usap 10 gawi ya muri ku Ramadan na pupagilutan niya na su tampian pupagilot niya nagyang kutwa tampian na agupupagu ya ganiyan agyang kutwa kagagawi ayam ana na diskan yang pakaturu wa ay qada ahlahu na agupupukaw niya na su pamilya niyan di niya di pamukon su pamilya niyan na katawan tanwa so kapagamala ko kagigawi na aya ama kalalabirun lagi yang kutwa sekreturun aamal yang kutwa di manahajud di itidenta demo wallah di mamangni wallah si cagyang kutwa kagigawi na aya apina kamalaun ibalas na daaba mata ukutaw sa kaniyamu na si kwaya maananian na 10 gawi ya muri ku Ramadan na piya mo kaurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumanga pamilya niyan karinaw to sa kala yarga agyang kutwa amal ko 10 gawi ya muri si sagyang kaya ulan-ulan Ramadan yinan ito siyan isa miya panutul si ko musnad o Imam Ahmad na piya nutul pun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha at tigin manay kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhlutu العشرين بصلاة وصوم ونوم فإذا كان العشر شمر وشد المئزر أيامنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ناسيك 20 gawi apaganay si Ramadan napakasesemburnnya nun sok apa muasa sok apa nambayang agus sok apa katuru na igira amyang masu 10 gawi amuri si Ramadan na ayam ananian na pupagilutan yan na agyang kutwa tampian ayam ananian na diskan yan pakaturog pecakapan yan agyang kutwa panaguntaman yan si sagyang kanan amuri sangka ayam ananian na ulan-ulan Ramadan asap 10 gawi yang kaya inaluitan ng mga hadis na ayam anay na makapantagay si iko isa akalbihan agyang kaya 10 gawi ya muri sagyang kaya ulan-ulan Ramadan ayaw tuwa sabab na so Nabi sallallahu alaihi wasallam namya naguntaman sa ayat kaya panaguntaman yan na siubraan yan agyang kutwa ipupenaguntaman yan na si kusala kaurun ang mga gawi ayam anan yan na petikapan yan agyang kutwa panamarianon kapamatiya sa Quran kasidika katidinta ng Allah yang kutwa kapamuasa nagususana kausana mga amal ayam ananian na ikaswat wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua
Nah, sokon Nabi sallallahu alaihi wasallam na pepegilutnya lagi yang kutwa tampian. Na ayam anak apa pegiluta Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagiang kutwa tampian na pepena manamar manambayang. Yuti makna nian. Kedua makna nian napaka nilipatan yan agiang kutwa kam bebangunan sawalay. Ka ayat tayo din yan agiang kutwa ayam makna nian na simba niyan cik wallah. Yuti makna tu. Yang kutwa ayam makna niyan na kam bebangunan sawalay ko kagagawin na pagpakalipatan untuk Rasulullah. Ka ayat pagpakalipatan niyanon nasasamur niyan agiang kutwa simba niyan wallah si sagiang kutwa mga kagagawi. Lain mana dan? Panaguntaman. Nasakat tanu na ayap kili tanu sagiang kaya mga ginawa tanu. Na ilay nga kagupo na Ramadan. Na ayam makna niyan na mitu tuda yung man isa na ayat itu dayan na ML. Kapagigim, kasetor, kasugal, kapmaritis, meramerangad. Ayam makna niyan na di itu dayan. Palaya ilang ayam makna niyan nakatuday. Nami segagi ang kutwa masa mau masusap pulugawi alam ba si iku Ramadan na keumanan mabuhi ang kutwa di panaguntaman ng mga tawa kalu dunia ini. Ile yang kami adin lagi yang kutwa mga teamwork na aya api tudayan na kambula aya api tudayan na aya makna niyan na kamentai na anda mana ketu na tanu siya yang kutwa aya makna niyan na balas apun cik wallah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya dinian itu dayan na lang nasimbak wallah din na baw na kan dunia ini aya bu dinian itu dayan na upama kadis kanyan pakaturung na aya bu dinian itu dayan na penambayang na dukawa na manambayang na ayat mana gilibak kanian na betiasa Quran na amayat mana kabambu kula ko kabatiasa Quran na ayat mana tuyun niya nakatidin tadimuk wallah. Na ubong manbukla na papalan niyan su Allah di mamang ni cik wallah. Na ubong manbukla na ayam makna niyan na susala ko sa namang amal. Na sakat tanu na api yang kaya sambo yang tanu tarawih tanu la haula wala quwata illa billah. Subuh tarawih na sobra tanu sa dumada pusawaga. Ayam makna niyan na makangan tanu sa mito tila tanu saliw. Ele nga gupo ni tindig su tarawih. Kabubudi itu tulu dan susah apa ganay. Kaya di pamagagaw na susi saurian. Kaya no to. Na kaya aya number 1 na sadin sa marani sapay tao. Aya number 1 na sadin sa marani sapay tao. Na pasakabad na isu imam. Di magimam su imam na pasakabad na aya mana niya na di mamudi siginto na giyang kaya man isa na papagan trasaliyo na aya mana niya na taman sa amay ka mapasad yung tarawin na ayam. Alam mo na sa titwa diyo makamasgit. Anto no, ito hindi palalago yung saliw. Mailay ka muna, amay ka. Mailay ka. Na inawa niya, nagyang kutwa tarawih. Napapasad mo sa tarawih na ilay, kakasiksi saliw. Na ayaw kagilabak niya, nakasilpo. Kabisibukot. Hati, opa makagiyo to, kanaba bu importante, nagyang kutwa sumuan tanong saliw, na inong kayo hindi kasenggay sa oras, nagyang kaya, ayam anan niya na pantag po agama. Kanaba kap manayip kedaali. Kenapa manubaya makna niya na bang kadi kega katitindig ka baka ini pengulaga. Na api apa pengulaga kana kepakai mana ria muntu duga. Kepakai muntu duga kapi perur kanan agama. Na ile yang kakaya makna niya na miya kaga na giyang kotua. Antuni ni bana. Begitu tilian salio. Na ile yang abuga mau mangkasalim na diciran ibu bangka. Iya seri simam na matasi kasakabu. Itanu kegaga yang kaya pinakamatiru na isa kauras sa media apa dun so isa ditanu tu kegaga wina pia kamu masaw na ira to mitin digitanu apa na yung tanu sa ayuda na titu di nagape katini ang pinakauras titin digkadan kagi may ina makagi ang kutwa 5,000 mana niya na ayuda nakagiginan so kini korupa nun wallah wa kana al insanu ajula. Ayat kuna abtadu manusia na piro-piro. Ayat na may inamian na makasunagi ang kutwa balas sa kaniyan. Nagito isa ba pa dekat unsa masjid. Betul dah kasar gini, nak pandemia. Apa yang kutwa isa kagantang amargas na di pa magarabayan.
di pamagagaw na gito na isa kagantang talwa lata dilata talwa emak na niyan na pansit kanton na may lengan na piyagura-gura na do isi sa kuyaan kau to tiran si mayor aprilis sa kuan ayuda na sopan sunirong kapit na pagkapatay at sige na inwarian pamana sa kanong ubas sa kanong itaw si saging keder pa nilay ni mana to nilay ngay gira lagi daging kaya tarawi kam la hawla wala quwata illa billah sinari ay mama miya katatasi ka sakbu madidiga panagiyang kutwa loksa aging kutwa loksa na pagkagana na tumitindi nilay ni mana to nasa kakangudaan na nasakad ni miya kalala ay na niyan na di niya nakakana alabiyin di ta kato nonto na marururan si sagyang ay mga labutan wanto na isaba palitan kagaga si sagyang kaya ay na niyan nasambayang tan leni man so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat taman kaya panaguntaman niya na kusimba si ikwallah katawan tanwa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya aki alwinian na inirilaun wallah sumiyaw na miyaw riya dusan yan pamana miyatang katang kada surga sa kanyan rinilaan sa kanyan wallah pagkabubayaan sa kanyan wallah nailay niyo man naging kuto panaguntaman yan miya makarawa-rawa ikasakabu na matoy ititindig yan ako mga sambayang yan sa taman ating man yung Aisha sa ayak at yung akititindig niya ako sambayang yan na napapangaw upakapalon yan papangaw upakapalon yan sa katitindig yan sa dinya di ka panambayang nana diyan kung tuwa kapangaw upakapalon yan nana niya ka ginaw kung suwa isa at tingin na ya Rasulallah inong kayo ni suswa inirilar ka wallah sumiyaw na amyan dusang ka ako sumiyaw rin amyan dusang ka pamakaya na niya na adna mapundusang ka inirilar ka wallah na inong ka po na isuswa ararasay na ka ginawang ka na ayam yatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na upama na apyaso ka kebaluyan na masalamatang wallah na di ko kebaluyan masalamatang wallah upama kawan na petirminal na Rasulullah ka karilaan sa kanyan nasakatan wadi tanok na katawan wanto na betadagi kaya mga sambayangatan pagbangan na ayam ananian ada po ng pagabdas na ilang may kakumatan na kami magarabaya sinagi sa ayam ananian na pagabdas na kadipulakay na nagyoto ayam ananian na tanto malumbat agyang putwa kaprisibatan si ikwaya ananian na panawatu wallah subhanahu wa ta'ala naginan ayam ananian na pagpagisintan sana aginawatan yang kaya mga ginawatan na ayam ananian na malutan urunaki pukuna na ginawatan pisikulan tanu agi yang kaya mga ginawatan si iku mga simba si iku wallah subhanahu wa ta'ala pada penakapakala lebih agian kaya ayam ananian na 10 gawi amuri sisagian kaya ulan-ulan Ramadan na anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqidhu aghlahu fihi lis-salah gian kutwa ayam ananian na pupukon nun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamilya niyan an makapanambayang pupukon niyan sa pamilya niyan kaan makapanambayang pepakanaw kuwalas tres sa kepita aya ipagnaw niya na kuwalas tres sa kepita na penambayang sa kaniyan naginatan po ay mapanadrakatan laboron si sagyang nga mga matatag sa sitya amata nakadit na yung mapagma ayad na kadaklan na ayas subong niya na alas 8 sa kapipita gini mo ulaw naginang una lagi din na sipatan ng mga munafik lagi din ayam ananian aya pinakamargan asambayang mga munafik na sambayang asubog sambayang Aisha na yun nga mga tumamparon sa city sirakat tanumaya nakili kay gila ko na ayaw di sambayang gila subog na suimam aku subilal magbang subilal miya ka maswimam na imam baka bata ka mati away kada po pa kauma nagina ni mo ulaw na niya namagalas 8 na ayaw kaya pa makanawag yan kaya ayam makna niya na sabad simbayang sila na kami agalas 8 gina ni mo ulaw la si saging kaya betatan na ayap ya ka mamasaw na amay ka kapita napakanaw alas 3 napakanaw apa ni bila
Alas tris na pakanau, kaya maknanya na pemasir. Alas tris na pakanau, kaad na aatangan niya na ayam maknanya na salida. Wena sewaktu asubuna dikenawan. Yang kamu mesti ini bertadi. Ni kawana tinggi ka rumania na makaturugta kebelaga adita makan debau. Na ino ngoto diptiru ay girawan na makaturugta kebelaga adita makasumbayang sa subuh. Dah. Igira ada semua dia na dipakaturug kebelaga. Kaya kato ni ay waktu ni na may kalas 8. Yuti waktu ni pinamagano na alas 7. La hawla wala quwwata illa billah. Lagi ni maulaulatan na kailangan na maalintan wa ginawatan. Uditan ali na aginawatan na ilani managiyang kay katir wallah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata anas wallah na dinian pagalinan so pagtaw sa taman sa disiran imalin sa ginawairan. Bakad pagalin na wallah may kaninga pagalin na ginawa ka. Api asok apni atangkaw na tika ayam ananiya na tubat ako agisik wallah. Nada. Na pa makasakatan na ayam ananiya na punamarantan wa kali na tanong si kumaginawa tanong na kilin tanuman. O pa makumpanamaran tanong aali ng tanwa ginawa tanwa pagpakanaw tanwa subo na mapangulo lamananan. Pakalar man tanong sulit silpon tanong. Laya man tanong kung ginawa tanwa ayam ananiya na pagpaginaw tanwa subo. Gina ni problema kung ginawa. Ano ba ay problema kung ginawa na ayam ananiya nakatuday. Na hindi man naging kutuwa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ananiya na ini itong yan na sadi ka pa kay sukam bibisitay ko urian o sambayang isa. Apa magistorya di ka pa kay. Ino to na oras o tuwa kapakaturog an makaturog sa mga tao na makaturog sinan miyakanaw sinan asubo. Nani man to? Ini sapar Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapakaturog ko paglatan o isa ang sumagrib. Na ini sapar Nabi sallallahu alaihi wasallam so kambang ka kapag istorya si kurian o isa. Ngayon na oras o tuwa ayam maknaniyan na kapakaturog. Ipakaturog ito. Ano makaturog so tao? Sa kasuman so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam tadiyan na makasambayang sa isa na pakaturog sumamut. Makaturog sumamut na paginaw si kukapita na makapaginaw kukapita panambayang sa tahajud. Makapanambayang sa tahajud na pakaturog man. Makaturog man na paginaw man na si kusubukap sambayang sa kaniyang sa subo. Giyuto'y betad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na madiniwag yung ay ditanong ito day ayam na niya na ditanong din gulaulan na pagpakasanggay tanong sa mga sambayang tanong ditanong di makapanahajud kanino. Nakaya ka na ba? Sa lakawa dito day yung manisa. Ayam na niya na aya dito day yung manisa na makapantag sa dunia. Ano mo nakato naka dito day kung gagawi na makatuday na mamasoy pupuasa na pupusa na makapusa na pakaturog na yakapakanaw niya na alas 12. Tisa ba nung tunami yakapraksis na susubo gusto duhurut. Ayam na niya na palayam ya gunuta amiyudas. Apya aya ay tuday ka nakapanambayang. Nagupoon kebinasan yang sesungguhnya ini dito kepakai. Mana niya na tiga tuday ako kapanambayang ako sa tahajud. Nagupoon lagi ako kapanambayang sa tahajud. Na kebinasaan yang sesungguh na temu adikan panambayang sa tahajud. Ngayon, na so kapanambayang sa tahajud na sunnah, na sesungguh na paralo. No pamana timu ka susunna ninilbud ka so paralo. Agiyan na paralo na ayam na niya naginan pagitong nakasi sa alungan na amori. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Aya pagampagan ay apagito man kauripan si isa nga namori na susambayang yan. Nati may ka mapili ro susambayang nanta ano na panipagito man ka. Ano na pani ina man nakabalas si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyanan ayam ananian na kailangan amaalintan wag yang kay betaddan. Panamanaman tanu igiyang kay iya kapapadalam tanu sang kay Ramadan. Na makaparulitan ron sa madak labalas da amay lang umangawrastan kaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya panintayan su Jibril na aya panintayan na tingyan na tunga na tingyan na kiyawiswisan agyang kutwa tao amin isampay si ku Ramadan nadas kaninong karina iwallah
Ginang unikia wis-wisa na tao. Miniraw to ko Ramadan na daw karila iwallah. Pia ka ayama na niya na pia ka palagi diyan sa Ramadan agusok na ba Ramadan. Miling agi nga mama na miya kalala itiyan na tumatangag sa kaniyan. Di pa kagaga mamuasa. Ino kali di pa muasa, di pa kagaga. Ele ang atiyan yung tukama penuh. Dia ngayaman ayama na niyan na kapamuasa na kanabaman ubaya pagkaur na sutian. Eman na pagkaur na so pamikiran. So pamikiran ni pagkaur. Ngayon, hindi kami kasi masakagi ko walas tres sa kapitan na pino-pino yan atiyan yan. Nakagi makasubayang sa sumo na pagkaur. Ha? Kagigyan ko tuwa may pusa na so kaya pusa niyan na ayaw niyan ipagitungan na tingnan to na mga di milapis sa kaman. Di niya rin ipagitungan. Na may to ko mamuna may aswayan na tingin na po tayo ko sa pagkaurak. Ngayon man sa katanong na tanto tanong apiya katuya wallah. Kaya pakatuya katanong wallah na daman na ba katanong kapapasangan. Di tanong di mamuasa na miya kapiya-piya di tanong di kapakapusa. Pagkakantanong sa bagas. Adnap kilinutano. Udi tanong makalino sarapa na adnap kilinutano mga raon. Udi na seda. Di tanong pakalpas sumda. Siya kumasaw mga sahabat na tumanay sila nakapapasangan. Adna ketong nakakiran mau masui tatangkas na ayaw niya nimitang kas na igi. Adna ketong nakakiran na mau masui pupuasa na ayaw niya nimipusa na igi. Ada ba niya nakakan? Ketong nakakiran susaulan na din na akilin kabala sa ikwalay niya. Karina sa ada ba niya nakitindi? Nasakat tanong na igi Ramadan na salakaw sa purut salad, nasalakaw sa milon, nasalakaw sa bread, murah-murah na matatago ko ayaw na niyan na anto na iba na mga namisantan. Anto na mamuyip ko lola. Daman na pagitin ako Ramadan ang abin kuliti sutaw. Bimnar ka nun siya. Bin kuliti sutaw igida Ramadan. Dabon pagitin. Igida Ramadan dabon di pagulit sutaw kaya. Maileng igida miyaw maswi tatang kasana. Ema na niyan na dia nga yan nagyang ko to panganangkan. Natama na si kudar pandu na tiang bunyan. Emang may aswayan na ben mini betadi. Di makapsim bayang sa tarawih kay magdam yan atorong. Ay miya ka pano dalawas yan. Kaya pano dalawas yan. Na, pada kapakala lebih yang ka iya 10 gaw iya muri si sagyang ka iya ulan-ulan Ramadan na anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fiha. So kun su Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyagi atikaf si sagyang kaya 10 gaw iya muri sang kaya ulan-ulan Ramadan. Yang kaya kapag atikaf na isad na iya mapia amal. Minibaga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kaya pagitaw na igira lagi na iya muri 10 gaw sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na di iyanan pagi atikafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kadin sa kaniyan sa masjid. Di sa kaniyan ayam ananian nambeling si sawalay ayaw ipumbelingan na igirakan na makakan na kumasip man sa masjid na ayaw agal bagian si sa masjid na kapanambayang nakapamatiya sa Quran kana ba kapakaturo. Ayaw gagana kaniyan na mga simba si ikwallah. Di niyan ayam ananian na igagana kiyan wagian kutwa di niyan nakanggil baka mga subunun wallah. Kapanambayang kapamatiya sa Quran antun ini ba nakan zikr katidin tanam wallah kapa manganisi ikwallah suaya maknanya nakasub sa mapia kasapar sa marata nagianan ay maknanya na agagana kana si ikudarpa ginan igagana kana si sagyang kutwa darpa nagian kaya ay maknanya nakapagi atikaf na sukon su Nabi sallallahu alaihi wasallam na si kumuri akapaging taon yan na piyagi atikafan yan nagyang kaya 10 gaw iya muri sagyang kaya ulan-ulan Ramadan na si ikukepos yan na piyagi atikafan mabuwaya maanan yan na mga karuman yan. Si ikukepos Rasulullah miyawapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si mabukong 10 gaw iya muri si ulan-ulan Ramadan na piyagi atikafananan o mga karuman yan.
gitu sabab pamia panutul Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu atigin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. Sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam na di sekalian dibagi atikaf ko 10 gawi pagani ku Ramadan. Urian yan na miyagi atikaf sakanya mana si ku 10 gawi ikadua si ku Ramadan na urian yan na an amitirun ku ay makna niya na pitru Allah si ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ay makna niya na aya pergi atikapan yan na susapuluh gawi yang muri si ku Ramadan kagi arun mapapada dalam Lailatul Qadr. Adian membenuk suaya maknanya na Lailatul Qadr. Na sadin ati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa keberakanu na pagi atikaf si sagian kanan asap gawi yang muri si sagian kaiya ulan-ulan Ramadan. Isam ya panutul Aisyah natigina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. So kun Nabi sallallahu alaihi wasallam na piagi atikafan yan agyang kaya 10 gawi muri si ku Ramadan sa taman si ku kiya tangan wallah ayama na niya na taman sa kiya wapatian na diin na nan ipagi atikafan Nabi sallallahu alaihi wasallam urian yan na miagi atikaf sa mga karumanian si ku urian wayama na niya na kiya wapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ilani mananan agyang kanan akapakala lebih agyang kanan akapagi atikaf. So kapag atikaf na aya pinakaminusun na isa kauras pinakaminusun na isa kauras akatinian ay igagana ko tao si isa masjid aya bu igagana kiyanon na aya maanan yan na di niya nanggalaba ka nagyang kutwa simba niyan si wallah ya di ka pa kayagiyang kutwa ka pa magistorya di ka pa kayagiyang kutwa ka pa magistorya uli na mini at takaw pa ma apagi atikaf kasi sa masjid na urian yan na luminiyo ka na di ka raw di mangka uli na di ka di mamadian na di utuki itong sa kapagi atikaf miya ba talian nagyang kutwa atikaf ka aya ko na kapagi atikaf na gumaganak kasi sa masjid nagyang kutwa igaganak kaon napalaya simba si ikwallah kaayaman apipikiran sa giyang kanana kapagi atikaf na inawaan ka sulangun ugalabak ka makapantag kurunya sa aya buwa siyang orang nagiang kutwa simbang kasih wallah ini kena kasih ke masjid aya makna niya na di ka di manung atana si wallah subhanahu wa ta'ala giya na tanaka sumanga tao aya makna niya na inawa na kagiang kutwa lamun mga galbak makapantag si kudunya ka aya ading ka ding galbakan nagiang kutwa simba si wallah agumag na kasih walay wallah subhanahu wa ta'ala giya nan aya makna niya na kapagi atikam aya makna niyan na sumiyong kasih sa giyang kutwa masjid kaji gadi menug nagiang kutwa balas wallah udi nadi gadi penayaw nagiang kutwa kata buang kasih ku Lailatul Qadr nagianan ayam anan yan na antu na iba na kapagi atikaf kana baya kapagi atikaf na ayam anan yan na miya kasulga miya miniyat takaw pa ma asumyon diga sa masjid nakagi makapaniyat ka miya kasulga sa masjid urian yan aluminium ka na di ka nurun ibu bangka na miya batal suit atikaf ka giang kutwa kapagi atikaf ka pernah kailangan na makapaniyat ka aya peniyat na kay barat na peniyat na kau ay kating ka sagiang kutwa peniyat pergi atikapan ka waya kating ka na patak oras nagiang kutwa patak oras na gumagana ka din sa masjid sa aya buhi piliung ka na uwad na kailangan ka ibarat yan na kengka udi na pakasiar ka na pagabdas ka udi na aya makna niyan na nganinsan ay importante mang gunulang ka nagupo na ipiliung ka sa masjid si ku urian ukia priyan taka na aya makna niyan na antu na iba na mimbubang kakasan udi na adi kasan ni antu na iba na mamadian na miya bata lagi ang kutwa i'atikaf ka daw ba lagi ang kutwa yang makna niyan na kaya pagi i'atikaf ka kagi gitu makna niyan na kailangan antu na iba na penanggila na kagi ang kutwa uba kasa ugi ang kutwa kag ginang kasih walay wallah sa makapantag si kudunya penanggila na kau tu aya kuna haram apang gudaulaan di magi i'tikaf na al-jima'
wa muqaddimatuhu min at-taqbil wal lamsi li syahwatin. Aya maknanya na haram ubang bebangunan sawalay sutaw adi magi atikaf. Berat yan na bini ataka miyagi atikaf ka sa salungan 24 hours ibarat. Naurian yan na miyaling ka kami bebangunan ka sawalay miya batal suy atikaf ka. Uri na so aya maknanya nang aninsan. Anto na ni ba na pagkapunan o kang bebangunan sawalay. Lagi do pa mau aya maknanya na kapag isya ko karuma aunutan Abu Baya. Na gitu na aya maknanya na dito kapakai. Igira manutwa di magi atikaf sutaw. Gumagenak sa masjid aya maknanya na diskan yan di tedentad mo wallah na di kapakai. Aya maknanya na di kapakai kasaugan sa makapantag ku dunia. Aya katur wallahu ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Uba kanu kirana tigmana wallah pakai prurada. Uba kanu kiran pakai prurada. Aya maknanya na gitu so kapag prurada ku mga darudupa wa antum aakifuna fil masajid asakanuna kipagi atikaf kanu sa iku mga masjid. Yanan pegi pananggidanan wallah subhanahu wa ta'ala. Nah giang utok mana ayam ananian na kapagpakali utaw ayap kiliw na susabay di kulawasian ibarat na kumakadengga sapay taw na minila kadengga asking ka si isaliw uwi na damakali walang nalawas ka na da baro problema. Uwi nagupong ka makaliw sa masjid. Kena ba kailangan na ayam ananian na miya batal din naging utay atikap ka. Basta makaliw ka sa masjid. Kagiging utamini at nakasul diga sa masjid apagi atikap ka. Na away apun ni at nakana 24 hours ay ipagi atikap kasi sa masjid na 24 hours na di ka pa kay baka numiyo. Sisigan sa sulda masjid. Ay buwa kaplim ka naging kutwa kailangan ka. Ay ma naniyan na lagi naging kutwa titan wa pag siar. Udi na ayam na niya na ken ada lutu yan pa maawi diyan. Uwi na ayam pian awi diyan utaw sulutu yan kan pagkakan sisa ayam na niya na masjid. Nama pasada gyang kutwa ka ken yan na ayam na niya na ida diyon niya gyang kutwa simba niya na si ikwallah. So kuno su Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam tadiyan na ira di magi atikap nakagi suman so masjid Rasulullah nagyang kutwa mimberian na adna paitawrun Rasulullah agiang kutwa paitawrun Rasulullah na si itu isudu di kualay niya si sagiang kutwa mimbar na ayaw ko nabtadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira adi magi atikap aku magana kasi sa masjid na idudawagin ulun niya na si ku Aisyah na pusendain mamu Aisyah ayaw mana niya nabukian nilay ni mano to ayaw mana na so kiliw na kako sabagi kulawas kasi sa masjid na dabaro problema ugi nagumpon makaliw sulangon ulawas ka na miya batal suy atikap ka ayaw mana niya na anto na ba mili wagi ang kutwa ayaw mana niya na lawas ka na miya kang gulaw ka sa haram anto na ba miya batal lagi ang kutwa ayaw mana niya na anto na iba na di nga di kapagi atikap sabab si sagi ang kutwa kaya yung kaada baling yan Diyanan kailangan na maswatan. Wa in kana khurujuhu bi jami'i badanihi fa huwa thalathatu aqsam. Amay kagiyang kutwa kapli utaw na talo ka klase so kapli utaw. Siko ayam ananya na masa adinya ni kapagi atikap talo ka klase. Paganero na tigiyagin ni Sheikh Ibn Utsaimin na tigina al khuruju li amrin la budda minhu tab'an aw syar'a. Aya ipli utaw na importantin. Ay mana niya na padikuwa agama. Lagi di pa magpakasong sa siar. Na makabsir sa kanyan, pagabdas sa kanyan paman. Na padutok ko agama. Udi na tabiat. Lagi doon pa mau kaken yan. Ay mana niya amya kagdam sa kanyan songos na ken sa kanyan. Udi na miya masih pupuasa na pusa sa kanyan na kepa kaya lumiyo sa kanyan. Nagyanan ay mana niya na piya kayanan mga ulama agyang kana nakapli utaw sa lagi danan ay mana niya na sung sa kanyan sa siar udi na ken sa kanyan kailangan uto ay mana niya na makaliw sa kanyan. Ikadua na al-khuruj li amri ta'atin la tajibu alayh. Aya mana niya nagyang kutwa kapli utaw sa aya ipliw niyan na unut-unut yan si ikwallah ugi na kanaba paliwgat. Kanaba paliwgat. Ibarat yan na lagi do kabental sa kesakit. Kanaba to paliwgat to. Ugi na so kabental sa kesakit na padanan ko suguan wallah. Padanan ko suguan wallah udi na padanan si kusimba ambala sanun so taw. Ugi na kanaba paliwgat. Na sulagi danan ibarat, udi na lagi do kadulug sa miyatay, na kanaba nan paliwgat. Na sulagi danan
na ayam ananian na aya buat kepakayanan si kumasa adi magi atikap sutau na ubanian seratan sagiang kutua kia peniatian ako paganay at tingin mana iya upama ko ad nakulawla ako sakit atau manayakan na imbanay niya ini syarat yan na paliw sa kaniyan kaya mentalian udi na uwad na patay na ini syarat yan ko atikap yan apaliw sa kaniyan kaya maananian na derpa si sagiang kutua piatayan na giutui ka kepakainian ayam ananian na lumius kanian kepakaya lumius kanian si sagiang kutoras kagi ayam ananian na anto na inibana ini syarat yan si sagiang kutua ayam ananian na kapagi atikapian si sagiang kutua lagi dito si utoko uno tonot si wallah akan abapaliwat uno tonot si wallah ayam ananian na kena bapaliwat ikatalawa kala siya kaliw si sa masjid kumasa di kapagi atikap na al-khuruj li amri al-khuruj li amrin yunafi al-i'tikaf yang kutua kapli utaw ayam ananian na mapapakada yan sumana o kapagi i'tikaf lagi di natigo mga ulama na lagi di tigino kapli unian kapendegang udi na pemasa na gitu na ayam ananian na udi na pembangunan sawalay udi na maki peselia ki karumanian na dia dan na jika pakai ubanan gudula apa ya pun ini syarat tahu sagi yang kutua ayam ananian na antune ni bana kapagi atikapian na did nutu ke pakai unggulaula anan utau na miapa kada yan agi yang kutua ayam ananian na atikapian lagi ya ipepegana din tanong si sagi yang ka iya ayam ananian na ditanukang gilbakasi sagi yang ka iya agamatan Amega di tanu pun maswa yang kaya kapagi atikap na dabali kapagi atikap tan. Udi tanu maswa. Na kailangan na maswatan. Ayam ananian na penggulaulan tanu yang kutua kapagi atikap kagina sa masjid. Na aya penggulaulan tanu nagi yang kutua kiyang gelbakaw no Rasulullah, kiyang gelbakaw no mga sahaba. Kiyang kana na mga masjid sa kiyang kana na mga ingda Arab. Na igira asap pulugawi amuri si sagiyang kaya ulan-ulan Ramadan. Na dikad makalangit. Umani isa na pupamaka na gumagana kasirandan sa masjid. Ayaw po igaginakiran naging kutua di dan kanggil bakasi ko simbelan si wallah. So mga pad na ayaw maananian na maluluto siran. Asok man so mga pad na kaya ayaw bata di sisagyang kana na mga ingda Arab. Nagupo na sa pulugaw yung murisi ko Ramadan. Na sumasgit na lilibrin sinan sa panganangkan. Ayaw maananian na mau masui pupuasa na pagwitan sinan sa panganangkan. Ay pupusa agi ang utam niya magi atikap. Na libre ito. Na may pa na mau masui tatangkas. Na pagwitan sila masapangan ng kanay pitangkas sila. Na kompleto kana bay sisa. Ay man na kompleto dudun so paginom na ka mineral, dudun so ipangrilis sa kaya man niyan na mamis paginuman dudun agi ang kutwa isda ka dudun ginani mo ulaw-laro. Ay man niyan na tanto sila na kumanganin mo. Si kuya makna niya na mga barapuasa. Na ubatan ng buwanan mapunggulula si sagyan kay derpatan. Ay makna niya na anto na iniba na suwad na mga arkiyan na pumibaloy sila na amang alilimo ipangalimo iran nagyang kutwa da arkiyan. Uy na sumamsuda arkiyan na di ke tao-tao. Igira man ito ini pangalimo. Igira mini magyang kutwa panganangkan na ayaman na maanaw to. Sagyang kutwa kiawi taon sagyang kutwa derpa. Na ayaw mo magandang na sama kada darpa kana bum pwede suka take out agi sila katanong na di kada agi ang kaya na niya na take out may rin nga na miyaw ako masama sigit na ano na iba na ako may ano na makakanon na isibe pa na kayo may ibaling yan na sumama na itamo ko na tingin na mbukulan na lagi nito sila katanong na ilay naman si sagyang kana na mga ingda Arab na ay styliran na uman imasgit na tatagun sa refrigerator. Nagyan ko ta refrigerator na digudaan sa mineral. Nagyan ko to mineral na uman imakasumbayang na pupugauton. Pupuginuman yan. Pupugauton. Nasingkang ulula sa aking kaya kaptan. At tagwi kayo sa refrigerator. Natagwi ka sa mineral. Api-api na kartong itagun na mineral na pira kami nutos na miya daw lang. Kaya ayakuan nunutaw na so paginuman yan iman to. Na may supaginuman niya manamay. Na supaginuman niya, yun ni maulaw niya. Ay maanan niya na di ka kontento agi ang kaya tao. Na
kailangan sila katano na mapaganad tanwap ka kung tintutan. Giyang kutwa ayam ananiya na ini bagay ka wallah. Abagyan na ka na ka kung tintukan. Uba nga di ulaw lagi ang kutwa. Ayam ananiya na ulaw la amakra. Ayam ananiya na makang nang nasa makwa niya na giyang kutwa lang ayam ananiya na Anthony iba na pamamagayan. Ilan ni man? Sabab si sayang na lagi din na style na madakala kerarada niyan. Antunay kerarada niyan. Apia si kuya maanan niyan na pamamagay na gobyerno na mini na kaso antunay benar ko sa lakaw. Nagina piura ya. Kaya may bago sa purpose. Ha? Nana madakala penduat sa purpose ang nabunyan ngaran. Na benar ya? Madakala penduat sa purpose sa maestra. Nah, di ba gi ngay purpose na mungkin saya na sa mga pobre. Kanaba mga empleyado. Madakala ayam ananian na penduat sa purpose ayam ananian hakawasa. Nilai ni mana to? Mini bagup mana siya kaya na gobyerno sa mga balo. Nana ayam yaw raw lap mana na madakala ayam ananian na mga kanguda na miyang ababalo, mga raga. Aku mga kanguda na miyang ababalo. Kaya gitu, ayam mana niya napirak na nagupman namin bagus so citizen senior, ha? Gini tahu na gira telu anak bapa nanti nungap telu ya bapa kelok saku. Kena lagi dia nungap telu ya bapa. Uli na bum, dia ini ngosep telu ya bum. Ini tu kaya dia terima nubaya mana niya nabas kanian maloksa. Nagumi mi bagu ngia senior citizen atama sa 40 idut na miya citizen. Pia kamu masa, ha? Nana, ginan ayam mana niyan na? Ginan ni problem marakatan. So tigo mga lokos sa guni na iya ka ba so mga lokos na tigila na mampa naman na resulta tidak na kelambaan na wait na ayam amtiro tanong mo iman to na taman akong ta tidak na miniraksi. Kenapa kelambay kasum ta tidak na miada miniraksi. Lain ni man si jagi nga sumiyaga dira katano pandemia. Yang sumiyaga dira katano pandemia. Matan sa kapur wallah ka madakala ayam mana niya na milyonaryo na ayam niya makakuasa ayuda na sa mga pobre na darkinan. Nana naman ay katunatan sa iko kuan. Ayam mana niya nakaptugong piyatan. Ininom mo karabaw suki inom mo kambing. Ayam mana niya na miya kay inom na gyang kay karabaw na isiwan niya managing utwara ka kambing. Apa ginuman niya na ininom niya pan. Nana ayam mo miya so na dayon sa dayon na ditanong tugong piya. Dia bisa dia na pobrin cu pobrin na dia bisa dia na ayam ananian na bapagara bun mambu kawas agi yang kotuara ko ayam ananian na pobri. Nagianan ayam ananian na sakatanu. Nagian kaya kapila gede yung mga masatanu na puuntan sa tuma. Sama na prau tatanu si sagian kaya 10 gawi amuri. Si sagian kaya ulan-ulan Ramadan talugawi iman to nakisampay tanuro. Ayam ananian na ada kepentanurun lagi yang kutu mga panaguntamantan. Pada penakapakalalabi yang ana agawi sa 10 amuri sagian kay Ramadan naron mapapadal masu Lailatul Qadr. Yang ay Lailatul Qadr na ayapit pitir wallahu ta'ala natigina Lailatul Qadr khairum min alf shahr. So kon so Lailatul Qadr na tumu adi susang gibu ulan-ulan. So Lailatul Qadr na tumu di susang gibulan-ulan. Aya mana na susimba si Lailatul Qadr na tumu adi susimba si susang gibulan-ulan. Nagyan na sang gibulan-ulan na udi ko keribat na aya katinian na 80 agu telur agun agu anay kapatulan. Anay kapatulan. Aya mana niyan na katinian asimba si Allah nagyan ko to 80 agu sobra telur agun. Nagyan ko to mapanggalbakaw na simba na mas tumu uri na mas mapiagyang kutwa mapanggalbak ka asimba si sagyang kaya sa pulugaw si Lailatul Qadr ayat katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadin cataw ay ipamayan digyan na susimba niya na Lailatul Qadr sa paratiyan niyan si Allah nag-arap yan na si kubalas apa kapo na si Allah na April on wallah agyang kutom yun amyan dusan yan isa miya panutul sa hadis na sadin sa tawa managuntaman si ko 10 gawi amuri ko Ramadan
udi na managuntaman na si Lailatul Qadr na mamangani si Allah na mipantag agiyang kutwa kappo mangani niyan sa agiyang kutwa Lailatul Qadr ay mana niyan na maatubiyan matibu iyan tu Lailatul Qadr na ayaw wala siyan na iprilaun wallah sumiyaw na miyaw riyam yan niyan nagiran kappo naguntaman ni tanong si sagiyang kaiya ay mana niyan na lambar katanong muri si sagiyang kaiya ulan-ulan Ramadan wa hada wa sallallahu wasallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi